Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty. Complete satisfaction with every sip. From Samoa, Tusitala Sinia ile, Netu Samoa water, the taste of it. Victims of sexual violence and rape often suffer after effects such as depression, flashbacks, and post-traumatic stress disorder, or PTSD. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Mai monga mai Faafoga Tatu o tula Aso tula Aso ile Tapu Faasaga foi mai Faega malama ile o Tatu mai Faega Aso ia o Tatu amata bona te pasia le afa nei masina Novema tua felios lima maro se fua alaba na lue maro ta wata ile Tatu o tula fa pero ia tu mai Tatu Polokalame nei la staitasi Lavasiga Tupu le Tatu o tinu nei Aso ia ma afo inisi o Tatu tula mai ia fia e so fua ia pa pe fo o Tatu o ana tomo sa na rola ba so fua la mai sa o le Tatu o Galumalemana i tala manga nei Aso le afo mai so fua na te nei i Tatu le o visa te Tatu o tinu nei Aso ile wa ba ia tu ia wa matona mai fina malo inisi o fala toma ia mai atu Faafo o Faasalalau Mataupu o tanu atu ai o Mataupu le Faasino i le step o Samoa observer le nei fai uma le fiume Lepailetai le tu le fiume le Lepailetai le fiume ia Lauano mai to le hotel por la teva Schmidt ia so foi felo in Tusitala ia o lea Tapu ai le step mai le to Auva'a tu Indiana Faasalalau o felo ima ma Tusitala mai Faasalalau e afo mai la sufua se ia mai o la tengo la fa e se swima o le Tapu ile tau mai na la Tapu nei vai Aso i fia la o le mo la no fata specie o tamali o nisi foi in no mai a mai Faasalalau ma Tusitala ki tomo le Tatu o tu ia pa pe ia tu ia se tasi o to tai o na rema fio mai la le fio mai na mana o to na vai Tipi o to na vai e ta fa loina Silofia, nona Fofoga, e fate fuori una Fofoga tutta Sinia ile o Julius va e fuori Malo Faaaloalogia lana Tupua le nato Tosi Samoa ai o Komiti Faasalalau le tio o Tupua ile Tapu o tu e Malo ia fuori le un maua le filo inga ma si tasi te mari o longa fuori lo na Tupua le lava mai ma e le mata fuori Samoa le televise ia ana Tupua na Auva'a tu le tu Malo o le fitainga nei ia Lepailetai Tosi Tupua e sifia sa o ina i tomo Samoa na luenga Tusitala Faasaga lue le televisi i tomo Samoa au le se atu ma lue i televisi le Malo o Saina ia o se atu i fere mo se vai tai ma fainga luenga i le televisi le tu Iraqi le Tapu o le Al-Jazeera ia pa pero ia tu wa fiama ma tele poi i Lepailetai nei vai mo Tatu Polokalame ia atala fa tu le tselenga Apulu o fiong fomuna se fomuni le voi ma te baba ia tu mo to fa me ia le Lepailetai ni io nai tai kai ia to fa fomuna no to le nga mo si o fonga la lei o lo mai mo vo ia Tatu o tunu ile aso ma le aso po Polokalame le Lavasiga malo te ku Malo Tatu to vai malo to Tatu o le Tatu o e sa bele ta via ma il sol fa ma le na tu no ne Tatu le te o mai tu e ma tu isi le Tatu ti la poca e a se vuoi ta o che lo ia tu le
Le kom tani ko sai tani no tu la pi mai se tu ana ta ka te se ko. Ko sa le na pio e, tu sa le na maliwe e ka mi no no ko le ra ko foi sa. Ya ma lo se ko lo mai mo mai ta tu. Ke ta ku lo to mai. Mai mo foi tu ko le sa pa se lo vina fa ma le fio mai le pa mia. Pe ko le ta tia na ta na mai ta wo. Malo mai aso Faaaloalogia le fio mai pali sila na mai tau mai ta tu sila ma ta tu pasa lo fo ya le volan sa mo a me se lava i tu sila le no step what sa mo observa pa le sa sinia e non na le fai o na ye fatinoina na mai le fai o la Faaaloalogia le mas a pe sa sinia le tu sila ona sa e fa o ma le ta tu ta ma lo na fa ko pa pe le fai na fatinoina ci te le Dia sape o ia ima minister mai Faafoe Sina, que o mai Lavasiga mai Peters, ia mo toi whenau e ngā male su minister mai Faafoe Malo tele o Israel. Ia se o alai me whenau e fwoi male whanimio i Sina. Ia. O lea la e aftato e fwoi mai toi ne ni restaurant. A le lan tula i mai, o lan whakitau le lan tula i mai o na pe o lana sauna o na whamaina i kula le o le sosopa. O le fta tau mai o na ia sauna o 10 minute tau tau no tau ulo na whane. Malona morta. Ta whiga nasionali. Lani. Vai aso tau nto e sea. Ai o atu fwoi le stepa. Lea se lua mai tau, a la mukio ma mai mana mo atu. Lea se u le whate ia oe, i no ia i wha i manto i nei. Tato whega i nei restaurant. Sa e manatu e o mutura, i stula mpapea, e lea se u Ia, whaftai rau tu Apulu mo le fisili. Ia, o te loa. O se tasi nei o Mataupu. I lifu i vai tau o tau sanga. Leo tau wha i wiu tau sanga i ngā ruenga ma whiau maisi uma Lavasiga fo i sa whenga i maritato o au nanga Faasalalau. Ia mara ngā ruenga wha Tusitala. Ia ai ua pei ua po ia. Le nei fu i teino le tau sanga. I se Mataupu vole ne ua si ele tai. I la ngono fo fina ngalo tatu tu wai fina ngano wa ye se la ngono fina ngalo fa li tatu tu i le mta o le o tatu tele no ia ai le so fua le ia sa fa ye le fero ngo fo i mo al tatu pa le mia ma le se ngo fo tu stale no to tele ma ni bai na si nga nga ia ele o ia wa ia au fa tu tu idai mo so bana tu a me a ye se tu la ngo fa pe ia o la asa wako i malau ato ho ele pona na i fesidi le Mataupu ma le Mataupu a wa le no le la mo ye go ile me se le tato e whenau. ai me se le foto a whenau ia pina na sile fia wa sa tato ma futai le sofo ile forsaga mata fo i te tai o malo o ina la sa tau fa lo lo po le a po fe le angi ile forsaga mata po se Mataupu fo le tau fa i lo ma ai te ua anu lava ai te ua fa lo mo o le Mataupu le ile newspaper ma le fa i unga le ua ye o le a fai le tak ia o le fo i sa fisinia po i eisi se newspaper le sa a waisi tama te fo i si tau sala fo i newspaper sa tatu ma futai le aso ia o le fo i na umana sa uno le tai o le malo i le na fa i ia matula i tama te fo i ma tu o tatu ma futanga fo i le so fo le ora bo le moton o ta sa au le moton o me fo na uma le ia fo tanga i le so fo e le masa ofisili ni ta pule na mo ye fina ngalo amata o tato felo i fo i mal te o malo o no le fa so solo ma fo ko le atonu le me tawona o anga ia e fisili ni ai wa silfi fo tato ngalo e tauna i rol pito i oma pito mai o le tu i oma le tu i oma lunga malalo o na failo so ma fo fo le o to pola me tauna fa e mondiala le sa a mai for sanga al pa mi fo i ma au mai mata o pu e fa vai ai no fina ngalo ma fa ai a wa i tato pito na ele tauno va ia e tauno o le sa i tonu po fe tonu le mafu ama ai ya fu i de no mafu fa o fai ne fa i ungo o tap ai o mafu fa pe o se me wo ngonga
po o se me o fai fa ba ile tapu ia wa en ma folo mo natu le ona a fai o se tūlanga foi nei o le tūlanga le whaati nonga ngā newspaper ua le o na whaati ia tisi foi Apulu o le ia ine te i ala voe whaasino ala le tātu ngā e lima te i nei whinga ngā i lo lama natu sa te taula le te milea ia i la tau whaltua ina le te o le malo ona whae lo i a tātia se e tātu gomu muole le te i ala lea ma le whaatinunga le ai kaku gomu muri al tapu pe awa pe tu atu o le newspaper e po le ala latu toi tele mai ia o inala ono mawhawhau via ia lao mua i le vāo le o loo iai le tūlanga whaasea ma le o loo whaia le au nanga le ia ona lao ai lea na whai le po le peo ina au ia no whaate ia le whinangalo fui ma le whae unga au mai ia na umaleo le asunga fua o sau mawhawhau hapo le ale tūlanga le uta mai wai pei o le isi tu ua au mai le whae unga i lumo le forsanga ho le il maftanga Tusitala ua pe ua whaongar tātou whiro i ngai au mai ei whinangalo mai whae ai pe o lau tali atu na i lau whinangalo Apulu i sa ulanga masa i le songa fua ma le tātou maftanga fo i o toi whiro i ei ma te tai o tātou mawa tai mana ia si tuan pula se whinangalo le tulenga ia Lepailetai wa tātou te li whatasi la sumfua ia tō whae o Lepailetai ai na ua e wha i teimi le maua i tawa i tūlanga le o le ase tūlanga nau i lote i me whate i hoi te sa e sini ia whae whaftai sau noa i lau tō wha Apulu ia e pei fo ina sau noa mandino ia whitalenga ia Galumalemana o le langona na o iai wa o tele iai pena sau noa tau tele iai o tele iai a nana na o tōna sa iai tutono le potu na whaatinoa i le wheloa i ngā le whionga le pālabia whapea mana o Tusitala no matamata atu ia e le i whapea fo e lea na whesiringia po le atonu le mafuaanga na lai na tā ofi pe whaasale Samoa Observer o na le to awai se whaatasinga man palamea pēna Vaega na whaamama pēna tau manino moni mai ia tūlanga ia ai le pēna whaamatongi mai fo i le whionga le tai o le malo ai foto a tau whaamanino moni mai i le matamata atu la i le aso fo i le whai unga fo i pēna whai ia te awa ia o le tapu ai o le tapu a whapea mo fai mai a mea o tapu i wale upule o whaonga nei o le temporarily bad ia a whaawinga i sisi tu pe o lai sauno mai o lai tapu mo se taimi le tu mau ia ai le whaawinga i nā ia o tātou o mau Tusitala pe o tapu loa o tapu o wai mawhaina tātou whisiringia o le ala le umi o le tapu le tu mau lea ia e mawhaina whaasanga mai le malo e toso i tua i se lua tausanga pe toso atu lava se ilo ngai mai ia le lima tausanga o le paia inga le whainga malo e pe o tūlanga ia pe o le whete na ia i fo i le whina ngalo o le to tele o tangata ai me se al au Tusitala ia le ni sau no atu ia Autagavaia e ai ta ia la me fera silfia la to fa Apulu o le fo ina ngalua nei fo mata fo yoi e ta ia la mai ona fa ta tia mai le social Tusitala le tino po ta tu Julius e ni mata ita ina le fa tino ina se tapu fa pe ia ai fording mai la le i modi ta ia pe le o atone le o silfia le e rato fo lo avea fautuanga i le whionga li pāle mea tu sai o tūlanga whapea wa ia te awa ia o te le mai loa pena tupu se teimi lata mai se mea whapea o le whatu a tupu pe fo i lai te ia fo i le whaalongolongo atu fo i mal whaafonga nisi fo i wa fo i o le whatu a tupu le ia a tato wo fo i lai tua i le teimi fo i au pāle mea to filau lena tau mawhai ia whaauru whale mai le Publishers Act o tau le manatua Printers and Publishers Act ia o le vaai le au Tusitala fo i le nawa i tau
o tamu whainga o mai ana malo ina ia tau fiofi le saulotongo la Tusitala fo ile le if reporti ia fatino ino lato ngan fo ile le e au noa mase tau fiofi mase mani tapu fo ia na fo pena si le fia ia le fo ina le fo ina introduce mai le HRPP le Criminal Libel Act e le tau sosoro la vedungo le tulanga le o le tau tau fiofia o le media fo ile le manfaatino ino lato ngan benga ia Publishers Act na le no repeal le foi tamu fai al termine repeal le Criminal Libels Act foi le ai pe o vai o mai wa atato wo nei la ta tala no le tapu le tau foi ta tu tiro le lau tele o me le tu ma ta tu tamu fai lo e mala mai le tulanga le ta tu o nei ai o le tulanga ai le tapu le o lola le termine wala fa mai temporarily le atono ese fina ngalo no malo atono te tala de vaiaso a fina ngalo fa ale malo temporarily most time le tu ma eto so tu lava se ilonga se io fa pe o neo ta pa no tafta tu tala e pulea a min ele o mafaio na lo se si le mela ta ti ele fina ngalo no malo o le tali tu le a pu fa tai la tra le poi tai a tanto fa ma so o tu wale sa o ilo fiuma ngal mana ni tatu fa si le ko mai mole tu o ma fu mai na mai tu mo le pa ni tele mo le sa to mai muli la na fa so lo tu sia a pe no le lu mai na ita pe ya mai le tu le o le tu sia no stepa le tatu ta ya le te lo sa no mai o le tala le tu sia pe il fo no fa le va le film sul pa io tele na tu le fa un mo le tanga no mai fa ia mai fa un mo tanga no mai fa ni to to le fo ai reise fo tu le mai na avere fa sa to ma fa un mo tanga no mai fa ia tele na fa sa le bona ma tu fa mai na ma tu ai va tu lu step ai fa mai lu step ei la o tu ia tasilo ma fo ai te tu ia ko le tai pe o tatu ma a fe ile me se mo se me tu tam tatu pe fa sa pa dan fa sa ia ma mai vai mo na du wala le tu sustenta tu ia vai a ti ia o rona ta mai le ai tu o tu ma tu stare to le step la sa tu si le ma fu angale na mai se mo le pa ia ma le tau ngala le uia pe mata atu le tatu taiala la so si le fuala le ma le fai ma le ia whawhitai Apulu mo fisiri pe o nai whawai so ulangona mai ai lo ulangona ma le e fua i la unga lua ngā ruenga tire me tau sama a wai fua le wha unga i le mene tupu ai po le a fo i le levo leo le mele me tupu io le mamafa o nai fua i ai fa uma wa fua i le fa unga le pe po le tapu ia pe ta ta uia i Faasalanga fo i o le leo le ati malala o le a fo solo le fufu solo le fufu wa solo le fufu ia e ke me ko i toi fa mai ai a alu lo le Faasalanga le no foi ati wa ati malala wa fa so fu ai la ula baba ai mafu angai na fa lo mai le fionga te i o le mago ile le o atu sui o newspaper tu stana ma le poeta i o no mauta ile stona ile tangu mai ia ele afa pe moni filma lo le palmia o le sa fai le latu mafuta no le fato atu mafuta masiona ainga misisia na fa na yo na le fato atu no mai varwa ya so to se mena tu ia usa tawa no ye ele me vode le Faaaloalo o tato e ai tato wa nganu i Samoa e tato nganu e o tato e tofu ai no matai o le mea foi na tato fauina i le taigala ina ia tala fea ngai le lei mal tato soifuanga i Samoa awa tato silsila i tūlanga foi le i le ngā ruenga whaatusitala i la tunu ia tato tilo tu ai o le mafofau tuloua i tatou le vai o tatou i tatou vatapuia e tēnā tu whaonga tatou wawhatawhata foi le sa idi lei e lo wamanoa
ia o le simena le sa fai lo mai o le fatoa mafuta ia ai o atu ia le o fenga longa fu el newspaper o le lau te fai tau atu le pito ia el newspaper ma fa matala mai fu le la tou itu ia o ina le fa vai so lo mo ma ne ia le tua ilo le e ilo ai po le atonu le mentu awa e tūlanga i Mataupu me o le au mai le lauar fōr fina ngalo te le malo i lana sila le mea na whai na tupu au mai fō i le pito le newspaper latu ia hawai e le mwhaina o tanitoruina uma pito e rua se banga nā uma tua sa ili le 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 i le tātou whono fōi le whātonu e au mai e le whaasea tustusia ia ona pe ana whaamasinonga vore fai mai lau whaamataranga tustusia ma lau mōri mau po le almen tu ia na mai le iro i fai susuela ia na mo tonu ai le o le whai ua ai pe o la una tala no atu le forsanga na mai e te le maro pe o le tūlanga sini le si vahenga le na e tau o le avatu le whasa o mai le whaia se fono ai le whaia se wha maura longa al newspaper ia ulai wana au mai te au le na tatou tofu umama le kopi o Faasalalau le na mai le i le whailo tusi voer kapeneta po le ofisi do le tanga longa le panamia o le talamoni a la whafonga le tunu o te le whaonga ina o le mafuanga no le whaonga ina o no leo te alua le tatou taiana e taatia i le vā o le o lo whaasea ma o le au aunanga se whai mopo o le ale me tupu a whairo ele o usta i mai o le whaingon whato senga langa lesi se ia na uia lo o wala leo te abatu i tono te ia o le ala te whaatelita i se tei pe o le Mataupu nei i se tūlanga whai se suasuanga a wao tutiro i le a whai mo le whaamaria ina ia le tua le panamia ma le malo fo i tūlanga le Mataupu ia wala ngama i olo uia i ana tūla fo e whaatino i si sa i le ngati la fo i tiro i le whai unga le wafai i le tapu le mole newspaper tapu le tuma e me fai fona latu avele fai unga le whamasinonga e sa i le awa a oro le whamasinonga sa i le o le tātou roa le me moni na tu ia na abatu le whamasino fai mai e whai unga pe tāra whea ngai le tapu na whai pe le tāra whea Lo puna ne samu e Galumalemana le furu pe se tasiro i tu mafa na samu le pan Faaroa o Faaroa le na mu furu na pe sama plano samu a ele Faaroa lo mai ala le Faaroa ele tu la vale pe na samu le autoritatu tainala fai Faafoe le na ni no atu la male o tu la mai sa tatu atu mo tatu na so se sila le Benedict ile Faafoe no le Vaega lea mo le tatu mani no mali tamu le Vaega ia mali tula ara le utula Apulu le utula ia e mon se voi lo fatelenga Apulu ile tala fa pertania voi le respect is a two-way street you know ile fa pe a fa lo na ile fa lo mai lea o le fa pena le fa tino le pena sa no ia Autagavaia o le o ngai o inga umai tau te whai e te tono le tātu o tunu o Samoa i langa nganu o le nganu fo e pine i lungo le whaaloano e whaatino umai tātu ngālu e ngā mai e le wā e tau te whaaloalo ai me se lapa i o tātu te tai mai e whaoro whaolu e le malo matulaga pa whapena i la u wa ai e fo i le tūlanga ni Tupua e pei wa le wama wane ni su whamatalanga whapea le foto atau nu urpale ni e lona mauta left a faile na malolonga ia le o atu ia sui o le newspaper fo ile fa pe to mo fai e poi se ata pe to mo fai se interview se talanonga ma tu la fa pena ia il lo va ia o la Tusitala ai na na ia ai sa na e fai se report na tem fa pe ia mo fo ile la to il tam fai nga mai ngole o le lato foi report ai pita o Auva'a na uia ai ka fa pe o na malo no le fiona de pali de fta to no mai a to no le o tala fe ngai le Auva'a na fati noi o vai mombo ia o tato uma Samoa e foi tapu o lo ta foi fale malota fanua ele so na mau isis a fa pe foi
e a foi o se tūranga foi le fa pe o lai fio mai e tala no e le au le fai ai a fa pe mo ni le fa matalanga fa pe le fa i lo ia e le e fio ngai le par me e wala tu le leo e o fai il Samoa observer e fa mo le tu o se te mi se malo lo ai e fai lo ai le office le aso fua ai le usta ia wala reporting na le wa mai ai le usta ia le Samoa observer ia o se tūlanga le tala whia ngai le lo manatu o nei o le futu ata o mai le palemia o la fia fai se malo lo ma futu amo se te mi malfana vo o le va to esea ia a tonu ai o le nau o le Samoa observer manatu foi o le se tūlanga manatu foi o le van na fio ese le palemia i molana si ngā mai e le i le foi se fa matalanga na to ina mai le malo tu sai foi ma le fa ta fanga se ngaso le di palemia e pe o isi tūlanga na to tilo ai foi le nau o to la to ia wa le futata ru ma pa na fia pu e se ata pos tūlanga fa pena e pe ta i ta fia ngai te mi fa tino nai ma le o to foi le ma o to la malo lo e ai sa ta foi na fa ta li se o le asu fua ai pe o vai na o mai ta foi wa ta to ti to le si tu ta to ti to foi le ia wa le vana malanga le palemia e le mas fa mtalanga a mena sa fa fo ile le tūlanga po la le o ia because after all o le palemia mo le malo Samoa e mana na fo tato loa po wa mai le fa ta fanga sanga so le palemia ma tūlanga pena ia ai sa ta fo le fa ta le se o le smo fu se a mai manino sa fa mtalanga mai le malo o tato lo la ile tūlanga lo ia lo na fa ta fanga sanga se ile si tūlanga le pena sa no ai a Apulu il fatto nei na la volta to ngar venga mata ia la uma ia pena tatu fai e falling mai ile report fa per bano vai foi il report le na mai to fai a fili ia te waia o le vanta to ngar do e sa te tau na va to fai melon fa sa onga sa te tau na fa sa o mai no e fai mo fia ele sa fa pe foi la ka a cosa par kalafa na wa te mana tua o le te mi foi a Faafoe e sto ino saveale le newspaper wa pe for dinga mai wa ese le fa ngal wenga lo fa tini no te mi nei o te mana tua ina savea a fa pe e se me o la pe sa mo service to sing e fa sa o mai al to ina foi nei la o te va ai ai te a wo le to va ai la le te mi nei a to no foi o se a wala le tau fo ina fa mana to fo no spepa va pe ni me fo ie se ia la se no ia na fatu ese mana na va pe o ke se pe fatu ese no le fa sa wa ele fa e lo se fa ko ese nga fo ele va pe a ko se par kala fo ka na singa fa ma pongi mai ya o le fa sa o nga le a fa ma lu watu le fa nga ma lo tu sai ma le lape ia na ko se fo ele si ma singa ko fa sa fo ila ia fa pe na fa ngor nga a wai ele é uma folha tatu tam fai mo fa tino se report ai se é de uma e sources for ia ina ia ma fai ai ona mawale au ma tono le fa mo ele tam fai ola wa na pitola au tatu tal o sa no le ia fetalenga nei tūlanga le o fatu sema ola uma tau ia nei tau sanga i tele Lepailetai ma Apulu taru no ngalue ninga ruenga fa Faasalalau ese o le vai ngale o tatu ngalu ruenga ruenga e au mai no le me o ele sasi e fina o esa io ele na ngona na e fina wa le o fa ko ese nga sa ko tingala na sa ia tu tanga te na fa ia le poti o la ia fa le ko ala fina wa le ai ona ia malesi la ngona foi le e muso e ta wa tu i tele mata o au e me se o foi a tato ele o tato mi angelo ele ai se a toto e ai ale temi e ele sasi fatti no ngona ai a mo le sasi ai loa e moni le sasi ele ai a se si a fai unha sili ona i ila ma aulo o le fai o le fatto sen ma tautino o ye sasi ile fatti no ngona Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle.
tatianga tātou mātua o le whaalau I loa ma I le sila fia le tu. Le ia tu. A tātou tāteala I le Mataupu le fono, le misa fono, le tupu, ai le Faasoa lea, ai le taualinga le uskapa. O le tāua le o le naumi le vai, o la fuisiku fina malo ke. Tei o le mai tau atu le alana tukai tonu tātou kai ala. Ia vape Faasoa. Ona o le tātou te talanoa I tamata. O le tātou maluenga le, o le ave o Autagavaia I tamata. O tua pa roenga le whaia Faasoa. O se se la whamtalanga I tātou o te tamata mo lātou siwhi. Malisi me tauna mana tua tātou o whaia ngā runga. O tua pata tua o le whaia o whātou senga a le ua I loa ua iei le sasi. O le ave o le whamasino. Ua wha le ama. Le tamata lea le mele na wha. Wa afua ie. A whaia le I whaia se fono. A o lea a whia I wha ururunga o nisi o mtanga luenga le malo. Wata ura ngai na tangata I. I la una titilo. O lono winga. O la me o iei pe ale whaia le me siri. O le mesi siri o whātou ese. Ma le wha maua lalo se. O le ave le wha masino. Le tātou te ilo. Iei pe a mai fwoi I tātou fono whātonu sio ai I nei le media council. O awala nai whaia. Ai ia wai. O la una va ai tātou ngārua. E uru malo vai ne fa fonga sabo. Fa uru malo te tātou le mele o whai atu lo wa se ai te musu e whai Faasoa. Ma le si mea e tau e tāua tele Mataupu le o tātou talanoa ina ia. Talanoa ia. Ono le tūranga foi lele. E au mai umai tu. Ona ave lo le whai tāua le tangata. Whai tadia le tangata ma whai ona whina ngalo. Po whea mo ni au whea si se. A lau tātou au atua mea uma. Nai nola le mele ni tupu ave pitu tasi. Foi lele ave ngole. Ona Faasoa mai lo le malo. Ia e peitai la o le ai se Faasoa nga foi le pese fatu e senga foi na ave ia e pe o isi vaenga na o tala whenga ia foi la ia le whina ngalo foi la le pale mia foi le I le tū lea e pe o mawai foi ma isi mafua anga na whauailo na whina ngalo e whai e le tūlanga le no leo pe o sao noa iai ai I leo foi manatu na whai foi sina tuwaio na mai o le whi au whafo mai le malo o leva na saule report le Samoa observer ai vai fia e aso foto atali mai o te le lopo le mea ea o le tuai o le process matulanga ma pena ai sa ia te uia sa te tauna maua no le report because o le fai tau matanga tau mai Samoa observer ma le foi na ngai lungo tele report ta tauna na Faasoa o le taimi le na ia al fisili a Faasoa te foi lai fai lai Faasoa ia ele lola na tuna Tātou te poni tā pule o le poni Samoa I manmana o le whaaralo le ua filmana ia o tasi tātou una isi al tātou atu ono tātou ma le Auva'a na tātou tupu mai ai tomo tātou maima le o sala mai tuanta o le Benedict le aso tona so le siap tātou le wala na ngani I lātou no social media o la ei na ma ola tomi to tonu ma atu le mai no spepa ia ele ola vai is ai pe o vai ho mai le o tono tatu taiano do se fia fai o se fa fare ngasi ele tatu o le fa tatu fai la ai tu sa ele malu sa ni mala fai ni mala tatu ko i watu tatu se tatu ma no atu sta Ia, whawhitai, o la umo atu e lau fisia. Io, le ha tātou te lau matasia, o le whaaraua whai ili tātou mālo. Ai au tātou mantua fo. E ili si vai ngā fwoi lau fwoi pokiki. E pi alo I tua le whaaraua. E lafia ina ke whio kaua ngaua. E le amwese. Se fina ngaro le mere te manaua. O e whapena le winga o tātou mālo. O a fwoi whaaraua. Ia pe mo fa whaaloalo e lafi e tu. Ai I le tūlanga le ila e le wa mai ia o le tono tātou ta ia. O le ta ia. O le dress code. Tauna le ila e. I Auva'a tu ia. Tairo ia I lua babai. Ai ia ua ia le tātou dress code masani ai mese. O le sa ngai o le mauta le fio e te o le mano.
pio ina e fu iai de lauta penanga o lauta penanga yo la e malo anga i o e fatino nga luenga mesio le tangata tonu le teri o ina fu iai ia ai o le ai il tato la voi sin fia ina to lo fa nga yo ia le o nanga le newspaper le ta o to sco awa e si e foi lunga ia le tato la mal tato o nanga il baba i mai o la to de malo ma le tunu lo tedi e le leo tato la e pe anga ia to fatino nga ai a tonu o se tu langa e tati atu pe le pulenga mai la to fa nga yo ia le foi o nanga tau Faasalalau si si da ia ai a nga me tu pulenga le wa mai ata tato titiro tu ia ia tau na fa ia nga lo il tala vole fa Samoa no le a tanga tel ai na sauan e foi le lautu o lau savali o lau tautala batula o fa penai wa me na fa vai tato o bon tato fo lai fo tato Samoa yo na foi me le la e tu sa fo pele to no taila e lo al Samoa no fo fai e te ria go to fo e tu mo tai o malo e te kami mama o fo o te fa alo pena no fengo ngalo ia le pena sau no ia Autagavaia o le na nga i o mo to le pandemia ia ale te vai tu ia te la no fai o foi pu mo mitia fuma ia ato no ia fa pela to le weekend fo ile no ai ma fo ai ona le fai ni o fu le dei fo ia ma le simea ia no fa pe wa na watu ngata mai fafo ile mafu anga pe po ese atam tu nga vas ato no sai sale se fa mo o to no ato le mo to ani ia nga le o mo watu ata ia lana o ato no le me na fio ile pale li ia pe tu langa na sta wan fai avala le ia wal mena le tele le ia o fo ia nga matolo ia o ia no ia wa ku mo fo nga ka nga ia ile fitau ai sa wan fai le ia lo la e lo ai te mai sa mo ma le sa mo lo ia fai tanga o fitino le ia fai fo inga le malo ia wan tato fe o la mai las tato nga vena fa tu stal e fai le ia lo fusiua e te alo le palme ia fai le fo lo la e lo o fitino mana ia e te alo ai e te nga lua pe fai functions fo ia le malo te le sa vali ma so mitia fo ma so o fo e pe o tulanga na pe o sui e fo ila te vai pe mo le mamal wai se tato me a sa te tau ana fai whale reila e mo tūranga mi whapena so se mea la vai o ia te loia o plena o le tato Faaile le tato tau noama le nei ona o le mea mori a letu o le newspaper o le atou na o le totasi tamatai Samoa a pio kisire leata ia o le tamatai mai le tamatai kia whapesa whina luenga i PPC ia ma le lila le o le whatonu le edita le o se infinity al polo ia iata o na la ina matu o t-shirt ia ma le o le chini o le no atu Faaile e pāmia pe stasi le tu o le lava ai va fia i tele le tūlanga la le o tatu va fia o la tonne e tau na so mai le newspaper o na tu le fa pena lo mai tu langa e tau mai tau ya tu na la i fa le o le to tu mai ke sa tau fa to ina ma te no le newspaper tau le do na to fa tino ma so se ofisa fa te inga foi de malo e ia ta ia lau lo la e fai o lo ofo e fai te mi uma te ngadue ai ia mai le tau mate foi fa penale tele ofisa ona le matafa yo ia ofisa e mai se lava i ofisa e fa te inga le TV le radio newspaper ia company valele maturanga mo fa pena e te tau na le reia la e o tangata wa fo le image of company le te fa mai mo a fa apea la e le la e fo ile le tangata fai ia tau ia tangia mai fo ida ia tau na office te sawa ia o le upo mondial na ia ai ona e fa apea fo ile le ia wa e mo ia le newspaper pe fa le o to fo ile le fa ngai tangata ia ato no le tulanga le na wa fa pe yo la tu la e na fai ai sa e te tau na fa tonu tanga te fai ngā bina
o le mea lea o Samoa I langa nganu a tō wō tō teo e whainga nuenga fo le whaasaga I malemano o taitai o le tulu whai le leini o tō ofu ai o tō te sāwale vali mō tō miti a fo mō tō ofu ai pupu e le whapena e pa u lava I runga le ofisa le tūlanga lea pa u runga o taitai ina whaasino mwhaasaga o le mea te tau ni whai o le si tūle lato e fo ia tū malemana Taula taula na Samoa. Ona e mon e fa ma ho le la misi ta ta tu longa no fa lo. Pe la fi tu ho le le. Ai vole ona ma lo ma zo ma pa fo le ko. E ia la vole fa. Ele ta fi ta to ma lo pa pa fa lo le sa. Ai e se ta le ta te ta no le o va. Ai le ia fi e fa tu no ma ta to ma. Lo fioma. Ya, o pe wa ma fuono wa batu tu langa ya. Ona o tātou e mapo le whaaloalo. Tātou te mana o e whaataua, tātou wanga noo. I te tonu e whaatinonga o tātou ngāra. Ai pe o le siu manga fōi mea o tātou ngāra I le saili o le whaamatalanga le te whia maua. Ia ona awhaile o le tūlanga fōi le wa e watu lo whaapasanga I mara minsta mo sa whaatetaino. Tāle whaateitai. Ona e watu lola ia leo wa tausi lau whaaloalo. Ia whaaloalo mai fōi mau. ai ngaloi wa ngaloi le mele na kau e ke fisile o e ma ya pe o nare a wala toisa wa fa mtala e pe tau fa ngal fa alo fo listing e tau la fi tu wa o la le tau ya le sofa ai o te mata wina sta se go tambali isa sai tonu le mano I tulanga fo yo tofi mau lu le mano e pena te fa ngaina matai suafa matai go ke ra kuro fa la milangi bailu suafa matai ya uma fa la milangi lo suafa matai mal bela sa go ai fa pipi vo malong so kanga ya o ke wa ai na o mai fo le por el mele na ko o mai jama te le bongalo o le mga aro fisili ya e pe o le la tala o fa lo lo tato e pe na fi ai tua il ste al tato ele tau tato tu ol me tau na fai il fatti non nada e molta te farlo ai fa volo fisili farlo lo ia fisili sa wa ia bene te mana o ona e se ti el tala le fo bo si me ne ko fa su ka mai ma fa ali vi o e masi inua ia o ini e ko sa fisili fenka to tu la mana se ko do fa tau o tu ele tu la mana mo e sa wa a me sa ia ke fa te salatu mana tu le una cultura inventata una lei va con il rispetto e farlo ma per me lato la la fie tu volta il tau fino nel mondo cantato malo mostrato usamo Tusitala Sinia ile Tapu ile Tapu Faasaga yes ai o tato la tato ti Loia Auva'a fai usamo ma so che non vado termino finga benga ile TV Al Jazeera la famtala tu pele me na fai the 2 day le wa o te interview tu tamano vo ile le sa pa le mio Pakistan o Imran Khan ya ma fuana fai la famtala ona o le te wa tu mele atu no o ila nga nganu e le faaaloalo ai an wa tu o tamasa ona o le mas faaaloalo ni fai na le sa fai la no pingi do ma interview ia ke wa kuwa o mga produce o ma ko wa ia ma le producer lo teo ko ina facility fo ila facility ai ia te wa yo Samoa e le mafaina o fa piano facility fa pe se tai o le tu no ma tu ma ai borderline le ma fo fa fe lo facility ai e work la ya tu no lai fa fo ko ina style na wa fo o fa palangia e al watu sau e umata ape fo ile ma se me popole ai fa pe ke wa wa batu fa fo me ai no la le fasi o fa fo ile ma se na me tu wa ala ha o tatu sa mo e lo tatu wanga no e se le fa na ta fo ile ona tatu wo o le turanga le lo manatu ya e ile au wala fa ya pe na sa no Autagavaia ai fengata tele ona e afifi e tonu ma le tatu wanga no i mea uma e tau te whaatinoina ai ia tatu whaitete fo i pēna sau noa i Autagavaia wawa iei fo ia whaipule
wala tō whaongaina na whaanoano pia lafi mai ei tua ina ia Auva'a nei yo tātou o se tūlanga fo ile le e whai atu ile visiri i whaingatā e peo le whaingatā le nā ona no tātou wanga nu fo ile i tua o lau whaamatalanga i le maa interview ma le tamanoa le Lepailetai o Pakistan no visiri ai ai na e ngao ia le tupe ia well, can you imagine pa visiri stai te Samoa na e ngao ia le ia tia e le awala ma teu ngai mamoni ia le whea o le visiri ai tasi o Faafo straightforward ia tia o liste va pia mai maukan va pena tātou i Samoa ai le mawhai no tātou ni tātou peo laifo i le tātou wanganu e whaagai uma mea i le vāwhea noa wale mea moi ia e mo ia awane i o tātou a mai an wha inga mana e whaile ngā nuenga ai le mawhai a wai uma afu na polo kiki ar pālangi nga so e mai a kākou ai kako koe whekau i voi a kako koe whaasanga i o kākou whaara vela o le ale mea awhai peo le e le mawhai o na tātou ia au ia o te le mawhai na o suia le whaati mai no ngā nuenga fo i le tūlanga lai anu i Faafo o no sa moe manu si tere la nanga do ai ia au wale whaati noi na mamori e le whea while le pe i whaapaka pakalunga fo i le matunga le whasiri ala o pe mo pāko ngoi fo e pe i whaapena a wala mangi o kakoa e se mai le tātou whaaloa Malo Malo tarai Lepailetai o le la tātou te lisi vae na leo mai na ia soi tanu tu mai mutau te le mo fai te mo te le tu sina sa o Faafo para o tomo na Faafo leo a Mataupu sal o le mutau ko la sa la mo ito wa afia Mataupu fia le tātou sa o tomo le Tusitala tātou fia sa o tomo fa talama o sa o le tulanga le tātou ni mai na fatinu ina o tātou fia le tulanga le o ile tulanga tulai me lo so o afia tātou e se me lo so aftai apu ele tá fia e fua sa o toma foi tātou ngā eu sa ele tá fia foi sa o toma nos pe foi ngā ai le ngor pio le vai foi mai Faafo pe o le fai unga foi le Tapu o se ngai o inga wa tania manino mai ai o ta ofi le sa o tonga le fenga no ai le ta fia wa o Tapu a woni to sa i le fono le ai le o Tapu a woni to fese li pots a woni to tu sia se na ele ai na e ia la o te le Faasoa la le famtalanga le sa mai Faafo ele o ta fia sa o tonga ala fa ta tonga ba a wan mele fa i le fa uma o le a wai fon tanga pa bia ia mar tu la mai le to mo se na noi se minister cabinet ai se fa to la to le bala le fa ia ia o mena o te na to o ma fa tele le Tapu o la wale ngate le pa bia na fero inga masani vaias a le mo minister cabinet ia o ni nai ma fa lo ma fa le fa uma le fa no le tau fio mai ma fa to mo minister e tana noa atu ia le Faasalalau ma le Tusitala Sinia ile ni Mataupu no Matau'a e te tau na sina fia fo ele atu no lau tele Auva'a le me tupu mai pe le mawhai na tana no le minister o le a whaavai le lipoti ini tala whaalongo ma ni tala voi ni tala tua tala fatu o lau na polema Auva'a o inala a fai tionga whapea e se boi po whenga mai kala lau whai e se mako karang whai ia ona whapea ia nana nau kou kapu mako mako le whai mako karang o le minister o le winga na e lau e mamawhai e te au whaunga ana whapea na whontanga ia a tala pea ia le amano o Tusitala a le newspaper i oi minister langa o minister lewa ia mtaha runga se se mako e te tupu le le teni e mana o mia le au nanga se fa mtaranga po le ia e o ala i fa o bala no winga a fa yo le o Tapu te tala no minister i o le fai fo na e fa o lunga mtanga no tala no o vai fa te fo ia a wa a fa yo mta upu e tala no e minister i o fa te fo i fa o lunga tala no
e pe o luna atu ngalunga fo ile ia ile tūlanga ile tapu le wafai ai ile tūlanga ile Mataupu le tatu telno ya tono se tūlanga e sirin taua fatal telno ma wai fo se le fia man ma na se tatu tuno esa le ia le sa no anga Autagavaia o au ia malo manatu ua mamafa telefo ua mamafa telefo ile le tapu pe ona tu mai le fionga le pale mi le Samoa observer mo mua e pe na sa no Autagavaia na fa pea na o le tapu I le fonotanga al Tusitala ma le pale bia ai fatanga pea so ta inga le va Tusitala ma le ma minister ma matanga wenga a tonu e tau feololo ai o le fasili pe o tau fia o lo manatu le ai le o tau fia ile ia tau ma le sa o tonga le media fel la tu fa la tu ta fa yo wala an fa an fa report el Samoa observer ai o le tūlanga ile tūlanga le tapu ia tau ia mo mafa tele sa tau lava na fa pe o firangano le fionga li pade mi e tapu na o ana feilo inga Malo Tusitala le alanga le tapu ale me fo e tau le tatu loa o le Samoa observer foi o isi foi tanga Samoa o isi foi su yo le atunu o le isi foi o la foi le tau tua mo Fofoga ino le atunu foi le lato foi matafa yo le fatino ino le lato foi ngan wenga mai ta o foi le lato foi ngan wenga le fatino longo la vale atunu tu sai foi le lato pitola au pe foi la volta la mua pe foi Tipi tasi pe foi le NUS matulanga mo fa pena ai e te tau foi lava ona manino mai pe lava atatu e foi tu tatu mata punta longo buai po la le ubi o le pene fai le a fa pe o fina ngalo le ali pa le mia fa pe to tala le ba ya so ye mane fo al tali la ofisidi a Apulu pe o tau mia ile ya tau ma sa o tonga la Tusitala fa tino la to ka na pe fo Samoa observer tali at le o tau mia le o tau fia a fai la va la to report paula pe mia o ma fa tele le band wa avele Samoa observer ile temile. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today. Natural Samoa water, your only water. Mai tau atu na sa mai whamtalanga le roa sa mai whafo whala o tō o le peo tam whai peo roa mai ana tō tūna e no sa o tōma ai o le mele misi la mai tau e leo tamu fia anu tau o le sala mai palia e mea te tau na whai o newspaper te tau na uia au wala e tusa o tatu ta iara le tatu tau nongo moai pe e sa mea lai sa o ia na tūna whina ngara whaana mai ai e se me tō wale na maa whaana na Faafoe ai le o Keresoma isu na e o mai te ini tatu o Lancelot o sisile ia e pe o le tūlanga na e la foi baba i atu e le tele ni whamtalanga foi o fai tau atu iai ono le tele o isi ngā ruanga ai o te loa ia o le tūlanga le rang mātau i tele o mtau pe kuso tatu utino e pe a mai ia le tualalo foi e nisi whafoma mai o la tūla mono a misela ta okule pe wa fia ile newspaper ma le tūlanga de la tunga ruanga ile tapu ile tapu ia pe o manatu la to pe o tapu ai lo wale maua sa o tonga fe nga no a le tapu ia o le tapu Faasaga i fono le fe lo inga masana ia male o se si to e tala no se minsta ala e sa o to la fe nga no ele o tafia se nga ruanga tato
O le ata tu te ngalu le ia o le fa'ala fu na le tele o le mana tu le mai fa pe fo ni mai ko tapu un tanto ele ia o pela te se ai mislida ia tatu tangata fu le tu langa ile ma fu anga le na fa ba e fa ia o sano ma no fa tau wata i post pa tu sara le Tipi tasi si do pa ko aprilo isa ero na tu le momua no le sa mo di poti mo na ba na ke o watu o sui la ta ko ki kilo ye pantala na wa la la mo sui la ba ba wo ye fa ko ina ye isi ba na ye fa ki mo ta wa to si te le ni si ya re sa tu le o ele a te si ya ma so la na pe ngalo tu na tapu fo ste no pa pa ki do mai ta tu si le se me fo la me la ya te le ko ban tu o ta na ri a lo se una me mai o ia palangi malistu stala ile na fasa na tai pe jesa pe na te o tapu o te le le bene ai usa tu mo fo ni ora ora o le tatu ti lo ia mo fa fo no tatu ma eu te lo fo io tatu te no tapu io ho una capo ko fila ho fai la donna de Victoria polizia ho fai la fo no fo ia al parlier na kai i de moto tuai foi il malo le sei moto pansino sa fai la filo inga no famiglia de tamari foi on e ana le wali si Faasalalau te alo le aso pola so lulu fai il fonta ia oro te mo mona no wo e pe la le io o funa fa o le fia la ia ko inga foi parlier na te fai mai do o ne e tu sa io fono ai le fa me te ma fu a vidi o te mari ana le jo fai lo kari ale ko e fai fa le no mo e ko sa ia e fa o pon menga le pe o fa sa ai pe o ina ia i la u baba ia mi fu e pe fa le anu te ne na te o ma e sa ro lu la le ku lo e fa kanga mo lo fu shua ia le si lo ba ia so ia vai mai ko ni dia ku vai ne fa fu ma le tu ala wo le ia tu o le sila ba na ta wer ta tu ngalo o tatu dress code tatu la ela no foi tu la ngai sta mal ma tu ta tu ngalo no ke ba a o i fino ino ma ta cha el mano ele na tu ia foi tana e ko mana ko o fua la pu va ne le fa fun fun a sama e te ulan sin sila foi fai leu tu lai sa le leia sa le sa so to foi to le tulanga le tapu fa mo le apu o lo popo le nga fa tu stanga onai so se malo la va ta mo fai e tapu fai ni tapu e le mo fai a na ta ofia le fa tu no nga tu stanga la to le fa o ta tu va ai fo ia i fo malo te le fa fo e ala au wala fa tu no fo le ele Tusitala la to fo nga wenga o lo po lenga le tapu ma te talusia e fa pe ta fo fina ngalo le fioma le pa le mia te fa te el na tapu e to fa wa o lo po lenga le tapu o nei o le a pe o le a create se friction fo le va le office o le pa le mia ma le fo i spepa o no le tu la fo le e ola a tele ile me liki tua wa le mo ya le fa matala mo ya le na wa e fo ia te ta wa tua to no fo la yin tanga to fo la ngolo ina newspaper la fo to no le malo Patū ai me lo to inga tu langa ye le te tau na tupu ai ia te au ia te tau ona ta fal fina ngalo le fio ngale li pa le bia pa fa fo mai a to no ta falo na fina ngalo e to fa le Samoa observer fa tino la to fo ngadwen i wa to telefon tang to fai tau wala nga foi ia ola foi fai tau ma ye ngadwen ia fa tino le ale malo ola foi silsila mai la to le foi fa tino la ngadwen ale malo le fa pe tau fi le fa tino do do mata fa yo le malo ai paula vale me ia fai sao ma fai ia moni ai ni fa sao nga tau no fai fa sao fa te ina la le mele tu pune la wa mai report ya ala to fa ya nga fi ai di fa nga ina newspaper ya o va o mana le sa no ila fio nga li pa le bia tu la nga te tau na fa le fa tino mo le
sila fia le tulu ai mesul la o foi tal no je mana le te ile komiti o le Faafoe le Tapu Faasaga Tatu National Media Association of Jaws le o atu ina mai tua ila le latu le tōu statement o le mai tau fōki play tai peso solo ai le reaction ni sa mai hapu ka vai da i le mele o le sa o tonga o le pinguima i le Malo Faaaloalogia aora mai tau o le bisi a le mele na sa no i pani le mafuanga ai o le asina vena fai para o tonga e kresa e la o sa no le o mai o tu ai farbi sa sila fai ai ele ai se tu la ma sa o ile fina Malo Faaaloalogia amai no sta ma mea ma mafuanga le na le fa ma le ma la asina vena fai para o tonga amai Ele o le wa mai le pepa ho I Faalalau I loa o se whamtalanga mai le tanto Faaaloalogia. O le mea o le teiro e wai whaitau e se umai to fota tau mana mona le whaitau. Iai, ma le whaunga ina. A o le anganga le Faaaloalogia. E whatau a pēr le tūlanga le Sautonga e whatino ina hana. Sautonga le o le media ma le tūlanga le Sauloto o le whaega ino whamtalanga le free flow of information. O wā tātou ngā runga tau abe lea. Ai pe o le anganga le e Faaaloalogia. Pe a fua no tala no atu. O tino le tūlanga I le whae unga le wa au mai. E anga I se tasi o nanga I tono le tātou tino. A o le wa avea la le mele tupu mai I. Ma le sona tele mo tātou. Le pe o le anganga na ia wha anga le amanoa lea. E abatu e mara whamana tu I tua. I tātou ta I ala e tauna uia. O le fwe lau abatu I se na ngona Faaaloalogia. O le awala le u whaelo atu I o te Malo. O le awala le whaatino ai le tūlanga le tau veino se Faasea. Awana whaua le Malo, le tūla whama. Dua whesku malima. Le e ki tonu le ta I ala lea. E na ia le process. E whaatino ai mata u whapea. Sa ia ila mena to Faaaloalogia. Pe ta pa mai Faaaloalogia se fautuanga. Po le ase awala e whaiona whaatino. Le alau a fofola o le process la lea sa tauna a tapa e uia I le vālea o le pālamia ma tanga ruenga le pālamia ma o le newspaper. A whaino le ale tūlanga tūla I mai wa le whamaria ina. O le na ia isi a wala ia ina no tātou tūla pono. E uia. Ina ia sa ini le ia ma mau se whaaiuma. A leo le amaia I komiti whaato. Ia, polo aga noa ia. Le tūla pono le whaamasinoma. E pio le anganga na. O le fui e wa maua le amanoa le. E whaamanatu ia I tātou tusitala. E iei le tātou tiu te tau awe le whaatinonga ngā whama. A iei le tātou sasi. O le fui te tonu o le tātou taiala. Au ala e whaatino ai. O le vaina le Faaaloalogia. O le wa mai le fina ngalo o le pālamia. Le fua avatu iei le tualalo. E toi sina I le whaaiunga le Tapu. Ina ia toi whaise whaaiunga awe se le Tapu. A o Vaega na ia o le manatu Faaaloalogia pe uia I le vālea ina ia sosolo ai lunga le tūlafonu ia matatu ta ia ia pe o tali atu lea I lau to wha tai matango fiel meu de tūlanga mo I le tātou tala noanga wae o te tala tonu e au ngale me o tupu e pe na sao noa Autagavaia o le wha ua tātou o I loa I le to o tele I le Auva'a e te tau no uia e le Vaega ma le Vaega whai te tainga o le Malo le I le tai ala wa Auva'a o ina whai le tūlafonu le ina whai me le palemene pasi le palemene whale ma mea ma tūlafonu e ki tau whaera na muni tai ia uma tūlanga I e whai me I tātou tūlafonu tai ala ma tūlanga ma whapena a wale lei fwoi le mea o toi whawhangu mai e lunga ia nei fwoi ma tāu whapene ma toi whau whaale e sia tātou ma tāu Ka te fo to tula mai sisi me fa pe nei le lumana ai nga me tupu fo I wale memonia e le ase no e pope a to no fo e so te mi ta fa fina ngano le fio ma le bale mia ia to fa u fale fo le Samoa observer ia a to no to Samoa observer wa mi o le lady tato this press conference mal bale mia a le wa Vaega ia e tau fo na u ia la to
ia vaega foi te tau foi sila ina malo ta tu lai mai se tu lang fa pele du mana ina ia mafai e ona tatou wanga i se tulaga lelei ma se tulaga sao i le faatinoina o le galuega ae pe ona maatu foʻi loo manatu ia e atonu ai ai se taimi faaalofa ai le Samoa observa mai tāua foʻi le latou foʻi ma tafai ai o loo faatino ina ia mafai ai ona mai moa mai foʻi latou atunu le atunuu le ngata i latou loo faitau online ia le ngata foʻi le latou loo faatau pe le newspaper ma titilo ia ia so uma ia e o tulaga na apulu e toe whaapopo tua apuru le tūlanga lea. Lea ngai le pe o le wai fisiria mai tūlanga le se ngai o inga al whalaktonga. E le wao mai le whaamtaranga fo i whalau e tene. O te tonu le tūla whono ma te tonu le taiana. Ma le whaavai al whalaktonga. Pau al malo si anga o le komiti Faafoe. O le whaatino o tūlanga i ngā ruenga e atina e ai. E le se malo si anga o le komiti Faafoe. Na te whai se sa i ringa ma se whai unga se Mataupu e tua i ai se tūtino o le ngā ruenga. O le mafuanga fo ina i tono tūla whono na whātua. Le whono whātono. O i ave i ai. Ia ni Mataupu whapea. E tango fia ma sa i iri ai. Ia ma whai e le whai unga. A le tūlanga i le vai e lau tele a le whalaptonga. E vai lau tele o na sui ma mea o tupu mai ana. Ia o na vai le a mai le ta iala. Mai mara tūla whono. E lima tai nai le whaingola na ngā ruanga. O te lole me le te anga i mai ai, pe e fōringa fō le pe sa tau whaalatonga na whaisatala i oi. I newspaper ma le mea le na tūla i mai. I le lato le uia o wala me o mwhape. Pe le tūra wa le mai tau atu whasanga mo le nga mai ale Julius. Lua pe tōma staru. Te laua whaku masawa. Lau whai pāri pe sele na tau kule ni whai. A le ta tia leise me o fai e whamatalanga, e winga i le mafua amalena me le pāni. E leo whaatinoa le tite sa, tau whaatinoa le. Ia, o le, e sa, mori lo whingaro lau lea whawinga ina o le pepo whamatalanga na o mai. A le mātou tu alaro i le tai o le malo, toi sila, sa le whao i lana whai ina ia toe, a me ese le tapu lea. A o lea ua fofola atu i le tai o le malo. O le Auva'a le manatu whaalatonga. Sa tau ana whaatino e Mataupu. I le vā mua lea o ia. Male mta ngā ruenga, male nusipepa. A mae o le whaamaria ina. O nā ngai mai le i Auva'a i ua whaatau o tono o tūla whono ma tātou o te iala. A e mātou te leo whaatonu ime le whina ngā lore. O le tai o le malo. O le ave i le tualano. Ma whaorolo ma au iai. O le asana sila iai. I le whaaiunga. Le vo mātou whola atu iai. O te iana le e whai le proceso o Mataupu whapene. Ai o le tūlanga na i le mātou wa ai i le Mataupu ma le tūlanga o tūla i mai. O le whanaptonga. E le inyo na malo si anga whapena e. Le anga lewa uma na tu i tono o le tūla whono. Ia ma le tūlanga le tātou whaavai. Ia o nā le whaavai e se e le oso ona whai e le whanaptonga se ngai o inga. E lima tai ina i lona whaavai. Ia ma le tūla whono le wa tauto. Nā rea kua e au te anu e whaafonga le tukunga me siu sama whau ia lua fio. Mana ia mele mutu. Na leo tātou tanu mōni e wāti e na māna ngā mātini. Le tātou tanu mōni e rau le whaafonga. E ese whaafonga. Pistela le le whono le tampini ai mo vei o Faasoa ma campaign se avatu. Ia, ai leo maua e leo maioi tātou whara, tātou council. Ia, ai asa mele leipo leo tātou langa. Kura tau to e whātou lai tātou council lei na ia. E le ngātou whāsea ai. Awa ia niso le tu, e le whāpena rapsema, e sisi whāsea mai e tiaro, whāsea i ngātou mamai. Ia, o i le apono e tau nao e a mei rātou whāsea. Tā ua tele le Mataupu le mtatu tana noa i whon whātono. Ware tono tūla whono. Nā rupa tai, ia ono e tātou taini. O leo me tau watu ia ua na tātou a mata i tau. A leo tātou se e mai tūlanga lau tele o le afi ama o le media, ma le whamtaranga i o ma le tūlanga i le social media, Facebook, ma tūlanga wapea. Wapele, o te losa na tātou te whaamau, ma le whaosi tia tātou tanu noa. Nā leo tātou te lo le whaamau le tu, o le tā mua i o whamtaranga.
mo le ati na e le tatu o le o ma o Faafoga o ane o mo o whaamutalanga tatu te whaamutalanga o whaamutalanga tōmu whaamutalanga sa whaamutalanga o ima o tatu a mai luma ai mo le atu langa na whaapetele na o fiona le mino ia le talainga Lepailetai Tosi Tupua i le mai mai le tatu o tulu stasi o foi no soifua le manu nei sa whai maruenga i le TV saina CCTV pa te ko le Al Jazeera i tonu o anaki ia le uto foi me tatu o tulu o whau pera na tautu e me foi maruenga a me seo o tautu e sero ia i tatu Komiti Vālele ia mai sa boi le mai mai whaatai o whaatismai lo fiona mai mana o tunga o Tipi o tunga o ile Tapu Faasaga o siluia i tatu o tulu lana tautua i a Samoa i whaatai ko i mai tatu ia tulu mau ia ai masaro si isitai tai whaalau ia le mātou tanu ngā mātou sai o i nei mtara media o le Faasalalau le mustama ma le tā ua o whaatalanga mo le ati na o le tatu o tulu ia ai whai o mara tatu Polokalame Lavasiga i mai so e whai o ai whai o i mustama o tokinau aria o ia o tala nasi o mātou motu se pai nei nea sau so vai to for spot to for bombs ia tala na nei Polokalame ma nei Faafoe nei vai aso si au le mas o te nei tai mai o mai paso